Bajab upalado ang kaniya Tom nakaliag bisinrang Mr. Narambrai laban kot utau day Mano terai terus selaingut Mano Oh kidan kibala day utau Mr. Kenrau Arajar busau ang kaniya Narambrai ba day Mr. Aibor Bajab Pingrok and Pimeng Sash I certificate the cash prize for the trophy. Now Mr. Katao Arjun Bisao Chopta Narambrai. Mr. Ivor Nonglang. Ultimo salmo ni rest almost kick kami. Rahajar tinggal cash prize. Kublai Shibo nesa. Oh, hamne yo ekirang di bawah job akan dikerja Tom. Bentar besar, baju ban absua sipang yo ban samna otat ya. Kimis terus. Meta Saki Konte Mano terai nak kini kat sangot Shipong asajit mentas tang laingat di banjok Shipong mut Thei Bhabriew khamat jompi menta Ibawan balai lani second runners up hakanik jingyakop Miss Claude Narambrai Arajar Arpo Sao Idei Miss Magdalene Moda contestant number 7 Kodi bakit Magdalene Bay Sumawan Kendeng Lim Yai Bawan Balai yang kini ke Miss Claude Thei teki mai be yo bon man. Still certificate cash prize berusas. Kau kublai Shibo. Meta first runners up. Hak Miss Claude Narambrai Arajar Arpo Sao Hangning Arpo Sao Terik Narambrai ba idei Miss Iwan Ricordo Marthon Kepati Miss Iba Marwen Miss Iba Marwen Miss Iba Marwen Miss Winter Festival Knoxton Ideiru Miss Face of Meghalaya 2023 Ideiru Miss Talent Haka Meghalaya Miss Meghalaya Idei yo ikanam Miss Talent Bermentain Kukup Ya iba yo second Iwan Recordor Marthon So, congratulations and thank you Miss Iba Menta Oh, Bhabriew The cash prize, the certificate Oh, san ajar tingkah apa? Oh, bentar. Om Ray udah dekonpire. Beri bacap.
Ya ke Miss Kelot Narambrai Arajar Arpo Sao. Lane Thei Thei Bhabriew tam Hagi Thei Narambrai Itai Day Imes Bhabriew Bajong penting yang crown siya winner di Miss Bhabriew Marwin menaik crown massage bouquet certificate and cash money. Dan terdapat isa by I disentil massage. Massage yung Miss Kelot Narambrai Arajar Arpo o bouquet, white and red roses, cash prize of 8,000 rupees, 10,000 rupees. But the certificate na tuta i Miss Kelot Arajar Arpo. Berminta i Miss Face ya ke crown siya i Miss Narambrai in sa pending da i Miss Face of Meghalaya, i Miss Winter Festival Longstone Arajar Arpo. Kita ada i Miss Marwin sa ayah ng crown pending i Miss Bhabriew Marwin syukur gini bat kertek bat jatnya kaju to sa pertama skor bat pending sa crown yang kiwing contestant kumplay si Bona siyon ilaban milo nang nina stage kumplay si Bona gijing don bentar jupi gijing try si Tom jupi. All the best next time mo. Dia menang. Style